Mutigaire Francis Kariuki yahurukire muthi wa gatatu kiumia kihituku na umuthi muingi kuma kona ciothe cia kaunti no undumwe na utongoria wa wathani wa matura wa umururuka kugira horo Shifo Kariuki igongona riria ritafaneirio thukuru-ini wa muthingi wa Lanet Umoja. Umoja Shifo Kariuki yahunjire makiria mwaka-ini wa 2014 thutha wake kuhunjia ndumiriri kuhitukira nenda cia kiriu thutha wa thukuru uyu wa Lanet Umoja gutharikirwo ni njuki aria makiririkana uria akoretwo akiruta wira wake. Aliweza kuconvert a rural community na kuweza kuelewa umuhimu wa kutumia the Twitter platform katika kueneza mambo ya usalama. Kama kungekuwa na ng'ombe imeimbiwa sehemu moja, kama kuna registration fulani, kama kuna mkutano wa kisiasa, mkutano wa kijamii, hata ugonjwa kama huu wa COVID, alikuwa akitumia mtandao wake kuweza kuwakilisha ujumbe huo, na hivyo basi akaweza kutambulika hapa nchini na hata zaidi hata kimataifa. Ni kumana na wirutiri wake o ndumwe na uhoti wa kuhuthira nenda cia kiriu hari gukinya ndumiriri kuri muingi. Mutigaire Shifo Kariuki agwetetwo ta mutongoria uraigite utungata kuri muingi mbere, ngumo yake ikihunja kinyagia nja ya bururi. Apart from being chief, ana mambo mengine ya kukumbukwa kama historia. So ningewauliza wale tuko kwa machief, ikiwa waheshimiwa, ikiwa MCA, watu ambao tuko naye hapa, sisi tutakumbukwa na nani? Tutakumbukwa na nini? Ginyagia kuhuruka gwake Shifo Kariuki arari muikariri giti wa muungano wa macifo mothe bururi-ini. County Commissioner wa Naikuru Erastus Mbui akimugweta ta muruti wira wa thirikari uretekirikite wabici-ini ciothe cia thirikari. Amekomaa kiwango kwamba angeingia ofisi yoyote hata ya waziri na anafunguliwa milango, na anatarajiwa kuna jambo la busara ambalo atalitoa pale. Na kuo mwena wa kirengero gicigo bunge gia Thubukia ni ku Inspector General wa borithi Hilary Mutyambai o ndumwe na uria wari munene wa borithi David Kimayu manyitanire na muingi na atongoria angi hari kugira uhoro uria wari kamishina wa borithi Duncan Wachira. No one is too young. And if there is one common denominator. Igongona riri Mutigaire Wachira ni agathiriirio hari kwambiriria muungano wa maabitha borithi ahuruku wira ndumwe na kwambiriria thukuru cia utumishi kuria ciana cia maabitha borithi cikoragwo igithomera. To say that the life of a policeman is never an easy one. Sometimes you leave home never knowing whether you will come back, never knowing what is ahead of you, and also more importantly, at the time when Commissioner was there, our police force was not as sophisticated as it is today. Wirutiri wa atongoria eri ni uhurirwo muhano kuri aria megwikinyitie magongona-ini maya meri moritie aruti a wira thirikari-ini aria mari utungata-ini kuoya muhano wa aya eri. Machifu kwa machifu. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.